No, Jini Joto media friends song no ang bele kan hambai duo. Tini bele kan kaisa good news. Ani logyo tongo. Jini TTAADC hapang ni Sports and Youth Affairs bele ni principal officer. Jeng tini bele kan khatongan bising te jeng jini football thangkron bagai saklan thangi tongo. Jeng salkolma romboi jeng chaitokui family jini bobagrani chaitakmung te jini honorable CM ni tidilmung bising te. Jeng taklai TFAO jini registration jeng mangkha te jeng 2024 jini 8 tarik January 8 tarik obo jeng jini TTAADC sports mission ni jeng obo registration khlai mangkha tabuk jeng jini taklai bisingo simi jeng jini TTAADC hapang ni Bwkhak tei C division ni jeng thangnani kaisa jeng sebmankha jini thongmona hamjai tongnai jini sikla charana bai belakhan good news abon bagai jeng saklai thangai tongo taklai je jini C division jeta thongnani rong bagai jini joto sikla chala eba thongmona hamjai thongai tongnai rong bagai baskango jeng salnai ni bagai jeng trial khlaina thangai tongo jini TTAADC ni je C division team samnan bagai jini o trial lo je thanai jini jeng gobang mano kha jini TTAADC Super League thangnai gobang gorong batongo aro thangnai batongo te aro thangbai me batongo nge borong no jeng phainai jini March eba o talni 8 tarik bai 9 tarik fungni 9 ta tamphur ni simi jini Khumulwng eba jini football stadium bo trial jengjangnai haino hai ang narno repeat khlaipinai phainai 8 tarik bai 9 tarik fungni 9 ta tamphur ni simi salini bagai jini Khumulwng stadium bo jini C division team khlaina bagai TTAADC ni Bwkhak tei trial kaisa khlaijangnai aro narno participate khlaina bagai ang narno khabe lamsogo tai jini o trial jeta jini players select nai boro jefru TTAADC ni Bwkhak tei je C division team ngai jepro thangnai apro borongno jeng honorarium bo rejagnai jini je players ma gabon bagai haino hai ang narno repeat khlai safinai narok je thumona hamjagi tonai jini joto players narok jini officially jeta jini joto district ni jini JDO office songo JDO office Bwkhak jeng notification dakti jero hojanai haipano narona ang tiar tongna bai khabe koi horo phainai o talni je 8 bai 9 tarik fungni haino repeat khapinai narok Khumulwng phai narok trial फाइनल बगी नरक तियार तंगि फुटबल नंगबला फुटबल सी डिविजन टीम ताकलाइन छिमि जों सेबमानखा जिनि सालकलमा जों चाइटोबि फेमन बिसिंतै जों तिनि अजरान मानखा आवन बगि जिनि थमु हामजा तंगना जिनि सिकला चारान बगि अजरा तंग जाबरि ना थाङै दं हामबाय जुनाल रिजानाय जुनाल गि जों नोटिफिकेशन होनाय बा तिनि जों अफिशियली जों डिक्लेरेशन लेखा दै जिनि अजे टीम अब जिनि TTAADC नि सी डिविजन देला टीम नाय और टीम जे प्लेयर्स दंनाय र selection nomor pada jabru jeng ni TTAADC bagai borok thanggo apro borok jeng bongno jeng official jeng honorarium bari jangnai boroni kagos jeng jini trial phaigrana bor sakang jini head office eba jeng Khumulwng on notification 8 by 9 tarik time fungni 9 tan simi ambai pojon abo kuno time ko borok trial jeng naigrana borok sabsa best of the best player jeta jini TTAADC na strong players nambai jeng borno basang sebrana bagi jeng jorane Hamai tipra football league je district wise after district after teams lama hai o jaga khai kai besok teams lam jak aro kaisen team dong nai jota aban bisingo gobang ma je players dongani borno trial diman bisingo best of the best player aro kaisa jini ADC ning kaisa C division team snam jang nai kuno age ro kore no bar ama to agotla A division B division thangnan bagai jini C division thangnan jini ADC ning hambai